Bwega muridhiri wa Meru TV nuntu wakwina mbere kwigwa uri kirimetha yetu ya ndeto gorobwe munditu kirigagira kurakunde uthiritwori kurakunde utindite uri nuthiritwo wina gorobwega ma na gitio kinene bitigire nko watugeni kirimetha yetu ya ndeto kagwithira bambitaga ni famina zwa Kimathi na chietu tugachiambiria kagitania ka twambirie na chikoneri na muchemani waro orao kaina mbere kwa wina arantere chia Karen aragaro ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki arakaina mbere kwa gichemania na atongoria Bamiru kuina mbere kwa bakiariria mantu mwanya makoneni na uthina mbere Bamiru arende kuringana antu barabethire tubakina mbere kwa bakirutoge bwago bethire tubakiromba atongoria Bamiru batikaire siasa na arantere chia Karen ende bathina mbere kwa bakiaragiria mantu makiguni mara makaina mbere kwa maetethagiria Mumiru mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni no tuambire na ripoti ino. Mbere manchokerie thirikari Kenya nkatho ntokerie Deputy President katho ni untu bakuriunga Miru atumwire ibwega ni untu bagukaribisha atongeria ba Miru beta kumwona kana bamuriungira na ara Karen ntuko ya rojo tuita kariba Miru mbere maitugwiritwe ni untu bontu bu no untu nara berire bwega kabisa ati kwenda beta kuringa siasa Karen arenda beta kwariria mantu ja maendeleo ankuibaga nontu ba munini wa president ku request readers beta Nairobi bakarande baraniria mantu sara jegi Meru na Kenya Tranche nontu mbiteketie ria leaders beta bakaranto amwe ilazima bedwe na issues ira chiku ringithia kila kona ya nchi yetu. Pomba kuga atongeria bagwita bakarande for example barakarite nderu abariria mantu jegie mantu jara chumburantu ba tanochia ba beto ba igembe bagwita bokarande mantu jao mela it was well addressed not bari bakarire nde one day na bona solution ira tukubaromba tafadhali Deputy President ati kwenda bwita kuga no bui no thuki no bukwenda kana no butikwenda arenda bwita kumwira mathina jaria twina jo bona uria bagatutethia tafadhali bugaikie ni siasa cia kwariria mantu jo tongeria Bamiru ariria ni mantu ja project ira irungiki kana ira itetheri kendereaga Mheshimiwa wetu Abure ariria barabara mairi 10 ariria barabara ira ruto augire gitimene ariria mantu ja transformer ira twerirwo iruto na bukauganira mbu ukethirwa gwi aibu nene onto ituronere baka Kamega ituronere bakisi ituronere bangi baba ingi bara bagwita nara barita neshima bakathikira kiria kirio kiria bakwirwa na inyabongo bagaikia mateta jao Meru County for the first time ina CS umwe CS onire umwe urie ni president ne ate agutwendera candidates mantu jegie maendeleo ibara niliora kugomba gukara amwe bagaitangu gibai kimwe bendene kethe ichiacha beje bamiringe bandai bageta kulinga chiacha no kethe agwena chiacha babatere kulinge mana na yomba gututethia ira bakethania njara beje bakaribwega bari kimtu kimwe bakiaragia sauti imwe nikenda tumbotethie Miru biure bira babatere kuria Deputy President rojo ibakarende no in terms of development, in terms of bena unity, in terms of natabomba kuthithia Miru ikabua nkuruki kana Tharaka ikabua nkuruki kana Isiolo ikabua nkuruki. Ibwega nuntu bwa riboti ino na njira nkinyanire kuna mno mate atongore wona bathi na arora batikaina mbere kwa bakira siasa ira chethire tukionekana nagao lakini bathi na mbere kwa bakiaragiria mantu makiguni tu mantu magitumi mantu mara makaina mbere kwegwa magitetheria Amiru turekaina riboti ino ndi na bwa atongoria ba kimera bethire tubakina mbere kwa bakiruguria thoko cia kimera giki arakwethiritwe kwina kuija ngukujie kiri thoko ino na bubuni nyuma ya maguri maimbia ma kimera giki kwina mbere kwegua magitumagiru mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja no guturikithiria ripoti ino. Ile imetuleta hapa, ajenda ya kwanza ni kufungua miraa, sawa?
Ajenda ya pili ni ya kusema miraa ni yetu. Ile siku tutasimamisha, hakuna mtu atatulazimisha. Ni mucemanio nayo miraa muciini Mawa aratongoria kathumba ba miraa batirimanite thokoni kurioria biashara ya miraa nontu miraa ni rethirite ingi kwa ntuko kathumba aretire ndaswa nendere ni bawite au ni banjirite biashara ya miraa nontu ni bathikirirwo kiriro kyo ntu bara bonde ba tumira kwambire royo eta mbere tobadhari mae wengine naye mnapeana pesa ili kuhakikisha wakulima na wabiashara wamepigana. Mkomeze hilo jambo mara moja, kwa sababu tunahitaji tukae hapa kwa amani na tufanye kazi kwa njia ya amani. Wananchi wakulima wa miraa wamesema wameshukuru na wanangoja mazungumzo yaishe siku ya Jumatano, waambiwe ni pesa ngapi itaongezewa kwa ile litangazo jana, si ndivyo? Sisi ndio tunaitengeza, tuna haki ya kusema bei inayostahili ni gani, sawa sawa. Na nataka kusema kitu moja. Najua hapa tuna ndugu wengi sana wa Somalia ambao tunafanya biashara pamoja. Na washukuru sana wengi kwa sababu tulikutana tukaongea na tukakubaliana kutembea pamoja. Kuna wale wachache ambao wameamua kutukandamiza. Na wakitukandamiza na yao wanakandamiza hata wenzao wenye wako hapa. Lakini nataka kuhakikishia kitu moja. Hii vita isimamie hapa. Na ukweli mpaka usimame na haki ya Meru mpaka ipatikane. Moja ile tutasema. Kitu kingine hiki tu mnaita ritani. Hatutakubali hiyo. Kila mtu anajua hiyo hatutakubali. Nyinyi mnakubali hiyo? Uchukue miraa ile na kufaa hapa. Hiyo ingine unaona haikufai, waachana na nini? Ile tunashinda yetu watusikize na wasimame katika kauli ile zile tumesema. Leo tumepata bei ya miraa. Na tuone bei ya miraa, tuwe miraa. Kaitana kaundi bakuromba antu baraba kwendia miraa nthi cia ome na baraba license bomba kwithira bakiongelwa kenda biashara na arimba miraa bomba kwithira bakigunika. Tanto ngisi wale wafanya biashara 6 wasiponunua miraa yetu warundi kwa Somalia working permit zao. Tunaomba serikali ya Kenya ikanzu. Wangapi wanasema wakitutiza ikanzu. Serikali yetu kupitia Wizara ya Kilimo na ambassador wetu kule Somalia wahakikishe kwamba tuko na kitu inaitwa free trade. Free trade. Kila mfanyabiashara ambaye ako na uwezo wa kununua miraa na kuuza Somalia apewe license, tusikuwe na watu 6 peke yao. Kwa sababu wakikuwa wafanyabiashara wachache kule Nairobi ndio wanatawala, basi watakuwa wananyanyasa wale wengine. Wengine waongezewe wengi ndio maneno yetu iendelee kuwa sawa sawa. Oriu bakimeneria muno kituo kia polisi kira kia Maua. Askari yoyote ambaye ako Maua, labda ulitoa pesa ili uleto Maua, sababu Maua kuna Wameru na kuna Waria wenye wanaogopa kupelekwa kotini, na mnatishia watu na kuwaweka ndani sababu mnajua Wameru baadhi yetu sisi ni waoga, hatutaki kupelekwa kotini. Lakini tumesema John Paul na wabunge wetu wa Meru na wakubwa wetu wajadiliane kutoa au wakubwa katika station ya Maua. Kujua OCS ama OCPD na CS nani mkubwa kuliko mwingine. CS jana atoe hamuri miraa isikatwe mpaka ile siku serikali litangaza, na ndio ni jana. Na OCS anakuja kuescort gari hapa na kupiga watu wetu. Uwe mkubwa umeteguliwa kitengo yeyote ile. Sisi ni wana Kenya na sisi ndio wenye nchi. Na sisi ndio tunakulipa na hatuwezi kukulipa utuchape. Tuko tori tokendo kwa tobo yuko na toa machogerenwe ndari terero merwa nao. Tuangane tu ni Amero na tuangane tu ni Boris Bara bakumara ura Maua. Antoba mheshimiwa no ntoriana no todikeretie to wantoba baritaito ara Maua leo hii. Waende wasiende. Ni hapa imeoza. Hii police station hiyo imeoza. Hakuna vile mkulima anaweza kusema mali yake anauza kiasi fulani alafu askari wapewe pesa wakuja kukandamiza mkulima. Hiyo haijawahi kupatikana. Imewahi kupatikana? Hiyo imewahi kupatikana? Nataka kuambia kitu moja. Mimi nimechaguliwa na hao watu.
Na kazi yangu ni kutetea watu. Nikisulubishwa kwa watu, mimi ni kiongozi. Nikiripotera Meru TV kuma mushi munene wa Mawege Mbeta Mukiri Onkonja. Ibwegano ntobwa riboti eno na njira enkinyanire kutukithina mbere na nthero chietu nwarira na kwendere mikuma na arantere chegembe bethiritwe bakiurombwa gutigira ati bakwandairo bira bikuthianiria na mbura kethirwa ikagitaka mbura irankai bakandairo bira biumagiria kana bira bitenda rwoye rwingi na kagitaka mburera ndaya bakandairo bira bikaina mbere kwego bikiumagiria mburera ndaya. Mwandiki wetu wa Nthetu Mureithi Wamba no tubangirite riboti eno. Kuringana na rera uria ritite rikithukana kana rigichinjagia mukondo jwaju uria riaturaga tene antu ni babatairwe kwimenyera na guciathurana na irio bia kuria biria bikuthukangwa ni riua na nikenda bakairitana urimi bwa bia kuria biria bikumiria riua na bikumiria egitene riri turi jamea miere mikwachie mikua o amwe na kurima irio bingi biria bikubwira egitene rituri na tugatigana na urimi bwa mpempe o amwe na kwirigiraga ati utirio bingi tumba kwithura tukirima na tubiona bya kuria abajojo batari na mpara utire abajojo beto betha na mpara jonto bwa mbere bajojo betha na bya kuria bya gintuire ibari na mianga ibari na niwashemirijo ibari na marenge ibari na ikwa ibari na miere ibari na ugembe ibari nto bionde bya byomba gustamiri yuare tu naryo na batanda kinyamete mere kudukirera retu betha gita bionde bikabirite ndaibaije gweka store lakini tukwiji tutana bya kuria bya tu nabyo tukara tutana bya kuria tutana mpempe tutana bya kuria na kinya batu twingwa tu ndeguru tutomba kuinyeria murimi wetu ombe kwanda iyo bibingi byanda bikastamiri denetu nayo ya into bitire mauri lakini ora muntu arenga nona bira bina bei enene nonto nakwenda kuonwa kiria musere nonto nakwenda kuonwa kiria kamutuka thi nonto tutoka into bia tukilenge imbechiana kilenge nywa watampende kilenge mudene nyume nyumbau kikuma note mbecho karichwa ikwalito ugethera onto kithi mundo mira ni mira aki utumia kuona nya mukwachi umwe utumia kuona kinyerio rimwe utumia kuona nya rukoro rumwe kigo kiuturia into bibinge bya kimero byari tubers ni bya kurabira byumamirine na bya kurabyu kinyambure kaura bitiora nonto ekwa kyachiara kinyago tena mbura ekwache kya mote kyachiara kinyago tena mbura lakini into bibiri euro ya muthatu yonto mpempe na byubinge byonde mbura yora kaneka nyia bikauma byonde lakini ukethenda mikwachi mundene ukethea wina matuma mundene ukethea wina iko mundene into byubitithira na kinya kutena mbura itokela na tokarea na bitotoleta era madhara bwo kienda antu betu bachoka kuri yabya kora bikariu barekana na manto yo chonko teguraterwa oise ongi wetu aita friend nuwa turitanire kwanda ka kisheni kendani turona kenda tuitethia turailela untu wetu kuntu kwa kukumu ma kuteona mbure kwana na itwitha twina thina mianya so irio tuonere irio aiko ya aturitana kwanda tukijeni kadani irio tuoneka mbanjirie kwanda twataira ruwe trimanite na aremi mwanya baria bashumiritie na gutwika kinya kethira guntu guku ni kwaraga untu bunene bonete ni bubwega bethirwe bakirimaga kamunda kanini na umba ni burea bakumba Chengandani nonto kotera iria tu manto ne ya kitchen ya kwi nonto tukanda kwi na njao kende nyarira otukero nara weta nyamunde na nara kuraya nara twita Rwanda ke uka twinto byaku akuyo au ukarugira na nonto igutukere ro tutare kiundu ntaga nkio nora yetangi ne kiranteve tu akio ne sifondi Kenya ibo pampere kio ndentaga rwiro ange kaira ku kenda runtetheria kurima into jabi uju ni murimi wa mbere uria withiritwe arimite ikwachie akarima mpempe akarima nono na akarima irio bibingi kumanya na ruji rwa gutana mutungi na mugongo jwawe na nyingi akaroreta mwanka mundene antwawe aria thithitie kamunda kanja nikenda akomba kurima Chukuma intethagia na inya muno nontu imbita ngatua na kendia na kona mbeca
mwekuruju nawe kinyawe na umirite na kwithirwo akitaga ngugi iji ya kurima kamunda kanini karia bakuga ni kamunda ka murugitone karia kethiritwo kamutethitie nundu bwa kwithirwo we atigura iranyani atigura sukuma atiguraga kinya nombi irioni biawe ni kamutu ake aguraga na eja agaikarangira byakuria biawe na karia Marieta mbetawa Margaret Kabiria oni ndemeta kamunda gawa maginya 10 na impandete sukuma karato spinach tokwa na tobilibili na nyampempe na nyanya oni kumande kulitana kwandra sukuma hii kara thina na nteta kura na tubeta kura jueri oni bwiraja kwa na fertilizer ya ng'ombe nteta kura fertilizer ichenduka kwandra to sukuma tutangaloko to tethia na nyeni kwendia na kona nyego miria kwa kaura mauta na kaura nyebinge na kora na gonya karamu ko wende rero tutumaira tuganda sukuma hii tutata wele giundru tugeyaruo mwanka ithone tukathurira sukuma cietu tote oni na ntena nya otaira metongi nombe kaira roe orothira ngetanga taringe kude sukuma ciakwa ndande kuma thano mwanka thai chintwerie tetagura sukuma erureni ko wende kwere goro bantugie kwa na barabange bathire othao bendele na kwanda sukuma no ndoro na ligunda rogelo ko theri tote tumereka ende mtu na ichomagia kanda kamunda kangalo ko ateke ta na rure ko sukuma jina dawa kombo makwere ko bange bantuke to iba ichiomie na kurima tumiunda twa kitchen garden onto itutethairia muntu muno nya kwendia twinto turenya twaku okang'ano ugae kanini o tuigetaga kitchen garden igotethairia okendi nya twinto tura ukarira inya mwana inya school fees ye iro kumba na kukubwitia tumanto tutungi twa nyumba so ibo tuonera na ndani kwira arimba baingi muntu na thwani kukwithia ina kamunda ka kitchen garden no tuigatethagia thina nyingi yonto oni ende ntethande na thina inya mboka cia kurua na ntethande na inya thina ya inya ithongo yonto thai nto vinda ndite kenda viethiro mbura alafu mbura ego yensa 40 kwa tuigende into bikagwe kula kuluki so ibo twanjiririe turona tuga ko eto ntu ko muno mwaka twanjirie tu mantu ya karia ya ekoboto na mwaka bethirwe bena mirire mega number 1 area to witangugi ne area kafu ka area na jua mono itunda roje so tugeria kuitana mwekuru njirara akomba kwithirwa wewe ngwa ena sukuma ciawe gitunguru kiawe nyanya ciawe iwachi biawe na intobi na migwachi na mianga nikenda mba kwithirwa gitaronde ni kabirite ja mwekuru nawe mwene nja utiri tukwe mwana wakarira ikwithwa tinabia kumurugira Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa Ibwega nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyanire kutu kethi na mbere tuthi na ara ntere chia Tharaka Nithi County na ara ndi Senator Wontoko mwenda gataya wiyekena munota mofaya na thiretwa kina mbere kwa kiga wirane bwa kuthirikwa mirandi mwanya ya uthi na mbere munoke weta murandi wa barabara ya kuma Chakariga kuthima rimanti contractor bakaina mbere kwa bakithirikagiria murandi uyu mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna mawe na riboti yenu nyuma ya kurutheka gikaro kia mwanya gia atongoria wa mwena kari kumaga kaunti ya Tharaka Nithi na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kura ntere Karen muoroto munene uri kwariria mirandi ya uthii na mbere ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya wa mundi seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya nariungite guntu kwarekire kirore gucoka gwa contractor kuthirikiria barabara ya kuma Chakariga kuthi Marimanti Monka Gatunga barabara ya igitwe na challenges bingi muno no turubona barabara ya mbuga irudhito 85% na barabara ile gwatianitie Tharaka na migongo era mingi ukimenya kwamba ino barabara ile gwatianitie Tharaka University kathi mwaka wa ACC Tharaka South na hii barabara critical muno ya mbiri ni kagitaka kune ngoni kreka kwa mheshimiwa president wa kagitaka ku mheshimiwa Uhuru Nwadugul na inkurikana kwamba turi atongore Tharaka Nithi rwa itwari Karen nonto wa project ya chothi kwa mite Tharaka Nithi County na promise it on enkero ni deputy president wetu ni kwamba barabara no contractor will be on site in time soon
na mbua tuli na kariba ntule pote babo tumira barabara no bena ukuye bakubana bakwamba na ino contract na soketa ningwete yati soketa acho kwa manto shonde gacho naragata ya gari ugete gatigira kona barabara no ne kurekeire na jinge wekirwa rami agipeana ngerekana nera ya miomponi kuja Mwanka Jackson ya Gatunga ngiramu ya kwanza ine kuliongera mirandi yonde era ya thirikari ya kwa menkyo na kwamba contractor ibaya on site na ruwalu itu kwambire kinya barabara ya kuma miomponi kuthongera Mwanka Nkondi kuthongera Mukothima na imwe icho project ira twa promise ira twa rikare turatongoria na injire moja gucokia nkalo moja mwana no ntu mono na mwanya no ntu ino barabara gatedia ndo Mugongo kwa Tharaka serious ukimenya kwamba road network ya Tharaka nini mono ikia especially matamak na ingwete injire moja kumake sure kwamba tubetu bagatedia ki barabara ino kari na tomeri barabara ino bagikatha gwituma kwa contractor yo bakiwa kombe kakarikia kagita kariogo akende anarake mne uri nkona mantu makomesa sawa nkona contractor na chokire na ale kura na nkona dero na mbirite wira kecha sawa kona contractor bariku kende kya kuga tugagita bonge tugashokerwa barabara kuthondekerwa barabara itukumushokera nkatho muno na itukumwiri bwega nuntu mwana wetu na mberi yagu na turuthire barabara ebu itukona barabara nena thina muno na ikubi binge bia marinya wakinyo koroke itukona ndi bachoke bari akagunya munge kamusiara kanya ugire contractor bagachoka ngugeni itukona wabu achoke contractor bachokete ngugeni na puli nyene mono kulinga bayinyerie tukona yachukume contractor no muchukume arutangu gebubwega ndegato kumuromba myanke no tano kithia kabarabara ino tuweke paradise barabara ino tone kububwega untubwatu kwa watu tukekumira tu akariba Tharaka kuma gejiga mbunge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waigona ibwega nuntu bwa riboti ino na njira enkenyanire kuna tukirekana mthetu ino tuthinara nterechia wadi ya Kirwe na arinara MC wa wuntu kwethire twakinambere kwekirotha muchemanio na mbeo mbithi kengo kuinambere kwa bakiariria mantu mwanya muno mauthi na mbere mwendo wa laibuni kurekairi no tubangirite riboti ino MCA wa Kirwe na arimake na marogocho na bwithitie mucemanio na mbeu mbithi nikenda kuria no cokerwe ciuria bikoni mantu ya witi na mbere kiri wandiu araba kiaria mbeu mbithi bonanitie kwanirwa nyuma ya MCA wo bacokerie ciuria bura kwagirite twatirimana na mheshimiwa wa marogocho wa MCA na mantu jara twariria tukwaria mantu matongijegie Kirwe na ari wande into kiambere kiranda wirikio akugeria kweheresa iguru ria uria mbeca cia county citumika uria project cia county cietaita na uria project cia county cijukajuka wera kana uria cithithagua kwina mantu mengi mono twariria iguru miguru ira menene ira indene mono ndene Kirwe kwa tukugwata kumenya igitumi kia imiguru rete kuthithwa ibwaga kiri mheshimiwa no tunachiejanire nejire gwitika na twakaranwe na amba gutucokeria biuria na mbuga nara turare concern nyingi omba guchi address lakini namwe tutiromba kuigwa turi satisfied bwega lakini ingwitikie no twitwaririe na tumwiresa nara tutira satisfied gete achwe solution pombere mwiri bwega no twagutu enlighten uria process allocation of funds eta from the public participation Mwanka mbeti gakinyira mwananchi na bunge agutwira about the project iri tomba ku thithu in completion na tugwiritwe muno nontu kona mutongeria gikaranthi na youth na antu bara ba mutarire ikenda abathikira ikioto gikinene sana ni igintu kia maana sana ko batu atukaranthi na atongeria twabori imbi beneo imbi bakondo tuthithirie imbi bathi kulukia youth baiba kuromba atongeria kuma kuntu kungi mwanya ukaranthi na antu bone kenda wika na weru nekire mantu ya witi na mbere unikugwirwa muno ni untu bobo karana atongeria nthi kenda tumba kwaraniria na kenda tumba gutuma angugira
tukwenda yomba kuthithika rira mutongeria naria omba kwithira antu bawe bareije ibo supporters bawe bareije bamwira mantu je sawa kenda ona kwinguge bakurita na ona iba mukariritie ntura lakini akeja kwithira atikaranthi na akari baria beno bamenya maitirafu na aria jari atimenya thina aria kwa wigitari atongeria bakumba gwitikirio karanthi beja kiria na inchi bakaranthi boruo biuria na bachokia uni kuona kwibua nkuruki nawe akiaria marogocho nyume kuithikiria yuthi bakwa mathaka thumba tukwaraniria na ndabera mibango yonthe jara jathithikite kuma turatonya county 2022 na mwanka our third financial year iria nandi tugitira ngugi nandi kiri observation yekwa yuthi yu ikunganirwa na uni uria ndona itubwirite kwithairwa twina kanya tugakara nthi na antu baria bakwenda kumenya uria kaunti ikuthithia tukaberesa rimwe tomba kubathura ikuria biuria tukiona jaba kwa tu match lakini umenye uti muntu umenya manto atiri na ndiko tukwaraniria bo na ndagwiria iku understand jara tukugita na tugwitikaniria once in a while tugakara nthi especially every financial year kenda tumba kubera mibango ya county ire kari. Kiripotera Mero TV kuma bore beta wa Mwende Walaiboni. Abiashara na atongoria bathoko ya kama chaiba thito bakinambere kwa bakibu mageria na gutariria mathina marabya thito bakinambere kwa baikurukagira ndeni ya thoko eno ribotire tubangiritwe ni mandiki wetu wa Ntheto Jeff Wagituma. Napo biashara bathoko ya Kamachege wamwe na atongeria bathoko iji ni baumirite na gutariria jamwe ja mathina bagukurukira thokone iji. Market ya Kamachege ni thara na challenges impinge muno. Kwa mbere space ya thoko yetu ni nini muno. Itumba kwa accommodate antu baria beja kwenderia into biawa bonthe. Kou batue nya tweka mete ya market iji tugawa twena umo muno rira kinya muntu mwero eja ora utejaga kwenderia eja uyu rireja aturia ara omba gutandika into biawe twamuchwira tukaga kiri mantu chegie wendia no guri ya biashara thokone iji ni bakuri na bubwa kuga biashara etebui muno ntwe gitari maturende nyanya na siringi 70 kilo indi thai twa biashara ni kwaratikia gwita isoroteka na kira tugwita tukainyirirwa miunde na muno na tukumira tweta kugura tukijande ne biashara na gwatwika bari jaba tugura tutikwenda twakara na into bia tubikore nya ngarine na tukagura tuthithia na twajana tukainyirika ntu tumira ngarama cietu ngari bicha turi nyagoro tika gwinya twina ngari cietu twita twakombora ngari tukona itukwinyereka ki biashara yu ndene ya thoko cia Southiment itukwa twinyekirite muno na thoko cietu thai ta kaithongi muno no withire mboka ja iji ukienda ya nyantu kwimwe kana ijire na kinya na ara tugwitogura mboka iji kungwa toka murimi gwikia kuona ntuko ne ira twina cio ko uturo bwa murimi ona kinya mu biashara ta buthongi Mbanandi ni kiri atongeria bagisiasa ja kaunti ya Meru gukinyaniria mawira ne bekanire na akari bautwe thoko eje mauntu ja maingi takaja thithitwe tukathiuruka itukuona thoko inyingi ja ndarene ne akinko bone akina thoko eje nya yongo ithoko enene muno ni bati kwithira yakiri ne kairigirwa ne kaimbirwa nontu kwina mawira ne jara ugite aga kathoko jeu na kamithithiria mauntu ja maingi no tebu athithia nena meategere Kamachege akire thoko na amithithie kare bwega Kamachege gutuntu bwa thitheru aja uju tutitetia na rasima tugomete twagoma iro tuthitherua tutigomete tutithitherua ntu na ndi chandra kairio nkuga na tonyerera Kamachege market ketheri twakirwe tau mwichi ona ara bagwakirwa wakombea mwichi ona na Kamachege Kamachege ithoko enene nandi ije kwanja I think no second to ndarene na kinya tia ndarene imeteta aganto ketha ithoko enene kwa nandi na ou enene yo no uwe kuona ritana ara kithirikari
kwa unande thoko ne jukirwe kwa manani bashugurikira thoko eje yakwe ikare bwega imbirwa na witi mberi kaburo sisi kirwa chiojora na witi yori imbirwe na kumbikite sono government ora thoko eyo mba kwa kwere ngoroba into biguma bikaenda rueguru binge guru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tukirekana riboti ino turaithiria riboti ingi ya kiao na rende mojiumo kuma na arante chiagamba ng'ombe bethere tubaki na mbere kwa baechwa mwana wago orathia na mbere kwa kenga tu chukuru ntu ya Jumatano kuma chukuru ni ya sekonde ya Kajampao na ate na mbere kwa Kenya mujimo nke munde tuna bathite na mbere kwa baechwa mwana oyo na rende bethere tubaki na mbere kwa bakiromba muntu uromba kwa uone te mwana oyo na mbere kwa kiringa riboti nikengo bakaina mbere kwegua ba kiona mwana oyo wago murimi wa mbogo nawe na riboti ino. Kiriro giki giaciari ba Emmanuel Mutume kuma ntura ya Katharangire riwandie gamba ng'ombe kiambirie tariki 12 mweri wa jeri ugoro bwa thaa imwe cia utugo ithiite nyuma ya mwana wago kwingatwo kuma cukuru ya sekondari ya Kajampao na kuma ntugu inu atoneka kairi. Tariki 12 thaa 12 na ndagika thaa 13 ndaringiro thimu mwarimu ambeana kwingatio mwana akembera ntamwira cukuru na atakiriero cukuru nontu atandika baba abithitie ndo ndamwiri ndairie mwana amono mwarimu ndamupemberesa ambira mwana tirara cukuru na nwengatirie mwana kaita kanda ye muchie indagire mwana ndauche kanya kuringira ithe na aringira principal nikanga twambire gupuatiria mwana ithe wa Mutumi akuringira mwarimu munene wa Kajampao ukomwira kura kwa mwana wago mwirire na thicukuru baranirie na munini wake Mr. Mbakano ntunuwe ngatirie mwana na aratha itanoni na kinta 10 minutes ndaringira principal ndamuringira principal ndamuria atiri ende uwa mwana wakana ngatirwe na timo kinyumucie principal ambira wati kuri cukuru na nende akinya na mantu mamwe ende no akanaka aga muringira rurukiri ikenda omba gufuatiria amenya nata igwa kera rukiri ni onda kintu ta thaitha toni na aratha inya ndaringira principal ndegwa tutiko watana nda muringira kairi to ndegwa tinko mugwata ndamuria ri mantu marana ata mwarimu ambira mantu mamu nkwari na mwarimu na ambira borambira lakini nde biro komboria era gina mwana ora barage na mwarimu muringira thimo ikenda baranirie Nyina wa mwana agukinya cukuru munini wa principal amwirire ngatiria mwana nonto ari cukuru kinyume na watho nonto atamucokia cukuru kuma bakumwingatia nonto bwando mukubia gionto kiragi na wa mwana uyo areganite nakio indathire ndaira mwana cukuru nderwa ndathi mwana apewa kiratati andika na twaira tuicekapu na mwana acekerwa na kuma agu ndatia mwana njara cia arimo ndarumbenuke mwana athikira cini na ndio ndacokie kwiro mwana kwingatwa na ntimonete mwanka mundi mwana aurire Jumatano tariki 12 that is ngati mwarimu amwingatire kintu thaa imwe iro mwana ma cukuru bakiuga hende mwana wago na urite gwa ntugo itano ara baringite kinya riboti kiborichi agya kurigaria ni ati munini uyo wa principal atichugurikaga kumenya wegwe mwana uyo nonekanire kana mwarimu uyu ate uyu wengatirie mwana atoro kundingira thimu kana ringira mwegino mwana thimu no principal na ndingagira thimu akamboria mwaka ugo kinyete ku no principal tokaraniria nkamwira no akankuthiuruka nthiurukite ndathi no tibu monete igori twaraga na principal ndamwira no andingirite ndamwira niyo mwarimu ndiete bwa Meru ikena ni guceki mwana ntu igoro ndamucekire na ndamucekire atironeka na mwarimu amburia ri Meru mbiga ndamwani ntimya mbingo tumira mwarimu ambira nira guntumira gintu kinini kenda mbombe kuongera tigiti ntumira 500 na ndathi ndararire na gumbuyire rukiri bakiuga rire tiro ria mbere Mr. Mbaka kwingatia mwana uyu wago ende natwire kumwingatia kiugaga na nyunyaga bangi na ari gikundi-ini kia Illuminati nonto mwana ona ngatitwe wanakaire na nakinya muchi no tie ntu ndakinya kubera mwana takinya muchi imbiagire mwitha riu ringi ukionda iwa kumwitha ndaya kumwitha kumari ba mwingataia mara bakawa na nyabangi nkabeba mwechibita bakara kumwira mara bakawa na Illuminati nkabeba mbambo ni mbisa Illuminati kwe batie kuika ate nonto ndepite atorete acumbulete mwana uyo kuma tene akiwa na Illuminati
Gionto kira aturi bareganite na kiba kiugaga mutumia atiumaga muche kana kuthi kuriunga kinya na achore bake tigo turi aturi barendia kagwira katwigitwe twina kuthiriro muno nkoroni nontu gwa mwana uyu gwitwa Imani Mutume gutwika na urite na tukumenya kwathiete mwarimu uyu tukumwereka na mbure Imani Mutume turandira Imani gwetwa tie thina na atiri ndeto na atithia kwa mtu na atie stress tutaigwa thina ciake na cukuru athomagira Mugumoni primary school Imani tutaigwa ndeto ciake tutaigwa thingatano cia mwarimu mwana uyu form 3 na miaka ni 16 na Imani atoro kurara kwa mtu muci anabaingite cukuru ria kana meditam Imani batiumaga muci bana muruagina ende baugite boiba kwenda mwarimu uyu abacokeria mwana wago nontu batikumenya gitumi giake gia kumuingatia utugo niyo ndenda mwana wakwa na kiotoke mwana wakwa kioneke ndenda mwana wakwa kurari mnenkero mwana wakwa ndepite ngatirie mwana niyo teba mwana ndenda mwarimu uyu ngatirie mwana ampa mwana wakwa nontu akimuingatia amuingatie thenu themwe na saina ukwa woshimani thira sainire au kwa woshimani au magaruka mwarimu no akumenya mwana kuma ngiti na cukuru no anenkereo niyo ndimwira mwarimu ukego uma gwije mwana uyu arari itonda kuthaitha itikira kumbathira mwana wakwa ngire nweguo burakari wau ari moingire tu na ngakenera ni mwana ake nkwenda tie ntubongine na ntina bitina nwe ni mwana nkwenda mimi nataka mtoto wangu kwa witu akwira Imani wau arori nweguo kirete nweguo kwemeia waruthire coka mucie no turingire thimu tuigwe twina thayo tukaria nego na tugaicukuru twaria na mwarimu tugwatanire tugukinya cukuru ino ya Kajiampa ukwenda kumenya guma bo mantu mama twithire wochimania ingete ngeti na gutwirerirwo atigaturugurire na mwarimu munene amwe na munini wake batire cukuru ende kamera chetu ichionire munini wa mwarimu atuchubiritie ngeti-ini turingire mwarimu kagwa terugura tuterugure mwarimu wake tubaigo batikwa watu karua umekure mami alfonso Kiripotera Meru TV kuma cukuru ya Kajiampa mbita murimi wa mbogo bwegana tukirigagira ati mwana uyu akaina mbere kwigua kionekanaga ni kengo muci uyu ukaina mbere kwigua wina gikeno kairi menya kura kwa mwana nontu burito sana nontu buri ururu muno na kwogu ni romba rietu ati mwana uyu athi na mbere kwigua kionekana na barabomba kwigua bakiona mwana uyu bakaina mbere kwa bakiringa riboti kengo akaina mbere kwa gicokagira aciari bago tuthina nterechelale na rai kundi kimwe kia bithi ya bonda boda bethe tubakina mbere kwa bagita mbetwa kire mujumbe wa Ekuru county ya Meru Mheshimiwa Karambu Kairemia kwina mbere kwa kibatetheria na bantu mwanya muno kinya kirembe chikundi na kinya mathomo ma ana baba kengo bakaina mbere kwa bakendereaga bwega mwaniki wetu wa Ndeto mukiri wa Nkonja nawe na riboti ino Auni ete babikibiki bakumantelesela bakiama kela kamaka baraba wete mubunge wa Ekuru no Elizabeth Kailemio de Mintere iselare kimori nombe kwethra ke ya kontoko no tetheria ntu baba bikibiki reu ene bakuwa kire antu baraba umire na kuwate mubunge wa Ekuru ate batero kinyalare botha ini bakumu atambaru no ibakumu tantereyi nyaki baraba onde baumbire kuwa mama akinyalare mama Safi akiyalare mama Safi we karibu kuyalare tuibo tukonde murwari ntuwe rwari no tuiba wire mama goro yalare na twakira tona rwari no thuibe bitumite onto Madam Kailemia yawe mubunge to mweguru kwithura atakinyegembe ndibo onto rwari ba turi wana bonda na twisia mabyalare bionde twatanirite tuwere rwari tugeya ukonde muntu bo tuwe ba tuwe mutongerie tuguranwe na tongeri bai beto ibo twaringire kura na twabaringire kura igenda baturutira ngui takinyanto barabawire eti mama ke yalare batu na tukuo karware tuwa mama ke yalare ibwete tuwa mama ke yalare kaitene kau kirete de baba bikibiki ne bawete kire proposal ira bombere kwetha bakiandika na siombe kwethira kilwelwa na bone otethio kenda bomba kwethira ne bakosio kiria karibu kabisa utobudhire manto yo tugona kibudhia jama binge utoe kinya tuingo mutisha twethia nya tuingo tuyikona na tugia goboya uri agwa badu huwa to tamuno matheto ngothia bijana beto babainge batini ya driving license
turomba buru mathe buru ututhomethie no antu no ekomi kenda inyuma tungo twithia tutikuthangigwa ni askari atu driving license. Proposal yetu ina mwaka na mieri 3 itukuromba buru atu release neye lare wengwa mieto na twe kurigana ciago na proposal nya cietu ira twombire gutumana office-ini eku na members betu bakuria betu laumu batu turi atongeria betu rasenate ababwe tukuona into no kwino bikoyana na kwetu bitokinya omba na kuinisia bonene ombe mamia to turetera chaki no igundi kemwe kabiele biegembe no bia bonda bonda na batu twakunga mukono na tukoiboya mamia to mkaile mia itokuba no tho itu ibasho no tho metheti kinyanto wa by driving school bange wa mbashare bange no bokerete machine lakini batu otebu watwetheria pare mono utokera kinyashe ende bikibi bonda bonda tafadhali mama tu inyame aburi bikibiki. Ripoti ya Meru TV kumalare gembena beta mukiri onkonja Kano ntubwa riboti inu na bwatongoria kathumba bathia nambere kwa bagikinya mathikoni mamwaragi na wakaura arabathia nambere kwa bakiarire mantu mwanya mwanya muno bakiarire mantu makonie na Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na ukari mathikoni mama jaja jaretio mathikone jamwarongi na wakaura ule ujikene cha kauro boeshau ende ne agwiretio muno aria ombite kwithirwa ari na geni baba inge ona nkuruki kinya deputy governor ombite kwithirwa ari ku governor mutarajiwa na wiwo karibu simono na ibo agakinya no tubwa kweja kuigwa ndi muntu okuoka ya kuriraniria na family yetu na bo wibo chole na ntubetu mbwere kuromba tio turia maru okethro chiande kithetia kweja wakamuchere nuchukiro na chukare nuchukiro kuromba tego turia maru morungu agakutharimira buriko bo kwenda kweja wakabuti na mirengeti na nini. That is one. Motuma tena mantoa maingi ya kuga nkwere atire motuma. Wanto idinkia jo nto kanya ga kuikeje temeru. Na ndiuga ubontegete ndikagerie ni ojara daktari ng'ombe jagwa ku akwera ng'ombe renda chindano ngirini utemoroya ni no twete yero. Nde mutaramu mantona ya nkuga. I know what I'm talking about in matters politics. Motuma kagita ga kuikejete no kwero imantire tuambereria cancer unit ara Meru General. Kou antoba magondo poleni sana no antoba gutiwa no mwe wenu na kuigwa manto ya mainge ya arua ya siasa na arua ntunkomenya super no endete kuthiria kiatho ya kimapema na ikuona ituchererwe tema ikaba turukie our sister mapema ende bue murimo wa cancer iyo muinge Meru na maybe niseme kwa Kiswahili ya kwamba ugonjwa wa saratani hapa Meru ni janga kuu ambalo kwa uhakika limeangamiza watu wengi hapa Meru, kulingana na hesabu ambazo tunapata, kwa sababu kama wanasiasa tunapewa hesabu kila siku ya kwamba tuchangie fulani wa fulani kutoka South Imenti, tuchangie fulani wa fulani kutoka Bori, tuchangie huyu kutoka Tigania, tuchangie huyu kutoka Igembe. Ugonjwa wa kansa umekuwa ni janga ambalo linaangamiza wa Meru. Na ningependa kuuliza serikali. Jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndidene ya Magondo, North Imenti, Meru TV. Ibari MC Mwitonga ntubwa riboti inu na njira enkinyanire kuna riboti inu nkona neo ya inambere kwegeto kinyamuthi wa maratu kubangirite oroboe munthinkatho chemwanya tuno ntubwa kuinambere kwokera Itha TV ya kwira wendete ya Meru TV
kawethire ni ubambita ni Faminas wa Kimathi ngakwendera utugo bwega mwerekere wetu gorobwe mundi ari ukari ni Phineas karabwega.